MCA wa Wandi ya Goji West Mbiuki na ameneretie Gavana Kawira Mwangaza akiwa kamete barabara amirete weyani Bombasari Batari wa Mwankarware akiaria Mbiuki wete bari kuri wandhuti tuwe yani bobo reka ontubura wete botakareka na kuria Gavana Kawira kuri akamete bano onto ibaritire ngweyo ira yabatere kwithire kiritwa na thile kirete na kuria cheki chidire cheki nyaskuru nonto te skurira mukira na kuote bobo takinyila arito skurone mwandiki wetu Andeto Mutugi wa Karena kulikithia bo mete chia ambassador chia county in the whole county ba kalirende December na bagaira arito ambassadors na mwanka na arua wana kamete baraba tona mbete chio cia sitting allowance ni migambo ya MCA we Goji West Mbiuki chumirite gutetera kamete baraba kigina kiambasare akiuga kamete baba bamwe baone bamuringirite riboti bateri kigina kia allowance yakagita karaba tumire Mbiuki akuga baingi baono kabethete nyaba kiringara MCs bao bakiboria kubatetheria kenda bakariwa Mbiuki nkuru kiugite ni untu control of budget na rekerere kigina kia milioni 136 kia ambasare kinya kigina kia kamete baba kibatu kwithira kirio na kuone bati kwithira bari wakagita gaka control budget ni alirisire mbesa jion 36 million si ambasare na kire mbesa iria iyo allowance cia kamete ya ambasare chiela kwa irio kwou daira seki kolirisho cia ambasare nkinya mbecha cia allowance cia those members of the committee ibati kwethwa iririsitwe na ndiromba ria Mbiuki kirenga bana Mwangaza ni kwa kamete baba kioto kiao ngabana netutuye kiangwana antu bara era ni right yao ingoge cio batigite bakirutira mwana wa mumero ngugi na mwankana rugote mbecha cio bationete turuga on behalf of the other MCAs mbecha cia antu baba nara chiikirwe ni ichokue na bariwe nkuru Mbiuki norotithirite kiaranga bana Mwangaza akiuga kigina iki gia kamete ni kiatumire kumathira kari mwanya maturene ndiria thiurunkite akinenkanira cheki cia ambasari kuma reliable sources mbecha iria cia kamete ni ciaumire na cietio kuma kire department cieta kire executive na mbecha iria kagita kanga banara thiurukite akieganaga cheki mbecha iria nicio cietire ikinenkagirwa antu ukegua ngojo akwaria bwega muno na nenkerwa 1,000 ora akwaria bwega muno na nenkerwa 2,000 mbecha icio cia kamete ya ambasare ni ciongogeire ciarutire na muthiene Mbiuki ariwa kinya nyuma ya Gavana Mwangaza kuthiurunka akinenkanira chekiji cia ambasare ariuga kigina kiu gitumbite gukinya maskuru na skuru iji no kacherigeri kurugurwa ntuku ya Jumatatu ijijite chukuru ni rala nsiro igacoka Jumatatu by the president but unfortunately mwanka baiji na nkiarageria muno chukuru cia Southiment mbasa ria itekinyete chukuru na igakinya ntekomenya ire gakinya then to make matters worse kagita kara kange twethetwo tukiejanaga ambasare kuri timu ibangagwa officers baka facilitated bagaikia cheki cia chukuru ya ire kuraja outside the county but this time kote facilitation emegete to in the department kuhakikisha cheki iria ibati gwikosa the county igwikwa kogu arutwa bau bari chukuru yu bau meta Meru county neto go expect still bakaendelea go experience thina because of poor management kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report Andeto cia Weru Juma ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.